Ovdje ćemo učiti jedan sasvim nov način rastavljanja na činioce. Prvo da se prisjetimo svega što smo do sada učili. Da pokušamo recimo ove polinome da rastavimo na činioce korišćenjem nekih načina koje smo do sada učili. Pa šta smo učili? Prvi način bi bila distributivnost. Što to znači? Da pronađemo neki zajednički činilac za sve ove monome i taj činilac izdvojimo ispred zagrade. Koji bi ti to činilac mogao da bude? Pa recimo imamo 6AB. 6 je deljivo sa 2 i sa 3. Pa da vidimo da li bismo mogli 2 da izdvojimo ispred. Ako bismo mogli 2, onda bi svaki od ovih monoma trebao da bude deljiv sa 2. Deljivo je sa 2, međutim vidimo da ovaj monom nije deljiv sa 2, pa 2 sigurno nikako ne može da bude izdvojeno ispred zagrade. 6 je deljivo sa 3. Ovaj monom je deljiv sa 3, ovaj je deljiv sa 3, međutim ovaj ne može ni broj 3 da bude ispred zagrade. Ovdje imamo A. Da li će svaki od njih biti deljiv sa A? Ovaj jeste, ali posljednje dva nisu. Ne možemo ni A da izdvojimo ispred. B. Da li će biti prvi je deljiv sa B, ali kao što vidimo odmah drugi nije, pa ne možemo ni B izdvojiti ispred zagrade. Prema tome, distributivnost za rastavljanje činioca u ovoj situaciji ne možemo koristiti. Sljedeće što smo učili to je razlika kvadrata i kao što vidimo nigde nemamo niti razlike, niti je neki od ovih članova kvadrat. Kvadrat binoma smo učili, ali opet nigde nemamo ni jednog kvadrata, pa se ne može primijeniti kvadrat binoma. Drugo, mi smo učili za 3 nome, a ovdje imamo 4 onoma. Ostaje nam nešto sasvim četvrto ili novo. Šta ćemo ovdje koristiti? Iskoristit ćemo grupisanje članova. Kako? Imamo 4 člana, pa ćemo grupisati recimo prva 2 i druga 2. Da vidimo da li možemo ova prva 2 grupisati tako da ih rastavimo njih na činioce. I ovo da rastavimo. Šta ćemo dobiti? Ovdje imamo 6AB i 9A. Posmatramo prvo koeficijente. Jasno je da su i 6 i 9 deljivi sa 3, pa će 3 biti ispred zagrade. Šta imamo dalje? A imamo ovdje, imamo i ovdje A, pa ćemo 3A izdvojiti ispred zagrade. Pošto ovdje imamo B, ovdje nemamo, ne može više ništa biti ispred zagrade. Pa, ako imamo 3A ispred zagrade, da vidimo šta će ostati unutar zagrade. Odnosno, čime množimo 3A da bismo dobili 6AB. 3 množimo sa 2 da bismo dobili 6 i A množimo samo još sa B da bismo dobili AB. Dalje, ovdje imamo znak plus i sada gledamo čime ćemo pomnožiti 3A, tako da dobijemo 9A, pa jasno da ćemo pomnožiti brojem 3. I pišemo u zagradi 2B plus 3. Možemo i provjeriti 3A puta 2B plus 3 bit će 3A puta 2B, to je ovo 6AB i 3A puta 3 je 9A. Ova dva smo rastavili na činioce. Što imamo ovdje? 2B plus 3, kao što vidimo nemamo ništa zajedničko, pa ćemo prepisati plus 2B plus 3. Sada je ovaj polinom predstavljen u ovom obliku, ali kao što vidimo nije predstavljen u obliku množenja. A bit će rastavljen na činioce tek ako je zapisan u obliku množenja. Ali šta možemo uočiti? Da ovdje imamo 2B plus 3 i ovdje imamo 2B plus 3. Pa ćemo moći to 2B plus 3 da izdvojimo ispred zagrade. Jer 2B plus 3 je zajednički delilac za ovaj polinom i za ovaj ovdje. Da vidimo šta će nam
ostati unutar zagrade. Znači opet primenjujemo distributivnost. Kada izdvojimo 2b plus 3, od ovog člana jasno da je ostalo 3a, prepisujemo ovo plus, a što je ostalo od ovog ovdje? Ostalo je samo 1. Kako 1? Pa kao da smo imali 1 puta u zagradi 2b plus 3, jer ako množimo brojem 1, jasno da se ništa neće promeniti. I zato, znači ako ispred zagrade izdvojimo 2b plus 3, od prvog člana ostaje 3a, a od drugog člana ostaje samo 1. I stvarno smo ovaj polinom zapisali u obliku množenja, odnosno rastavili smo na činioce. Da vidimo kako to da izvedemo kod sljedećeg. I kod sljedećeg ćemo vidjeti da opet nemamo ništa zajedničko, da nije niti razlika kvadrata, niti kvadrat binoma, pa ćemo pokušati da primenimo grupisanje. Grupisat ćemo prva 2 i druga 2. Za prva 2 imamo zajedničko x na kvadrat. Šta će ostati unutar zagrade? Čime množimo x na kvadrat, dobijemo x na treći, pa množimo sa x. Što između plus, pišemo plus. Čime sada množimo x na kvadrat, da dobijemo x na kvadrat y, pa množimo samo sa y. I ovaj binom smo rastavili na činioce. Da vidimo sljedeći. Ovdje imamo xy na kvadrat plus y na treći. Šta je tu zajedničko? Pa jasno da će biti, izvinjavam se, pišem plus, jer je svuda plus, bit će zajedničko y na kvadrat puta šta ostaje unutar zagrade, odnosno čime množimo y na kvadrat da dobijemo xy na kvadrat, pa samo sa x. Dalje, između je plus, čime sada množimo y na kvadrat da dobijemo y na treći, samo sa y. I rastavili smo na činioce ova dva. Sada posmatramo ovaj sabirak i ovaj sabirak. Vidimo da su oba deljiva sa x plus y i onda ćemo to x plus y izdvojiti ispred zagrade. Primenjamo ponovo distributivnost jer je zajedničko za ovaj član i za ovaj x plus y. Kad primenimo distributivnost, što je ostalo od ovog? Ostalo je x na kvadrat, između je znak plus i ostalo je y na kvadrat. I evo, zapisali smo u obliku proizvoda, odnosno rastavili smo ovaj polinom od 4 člana na činioce. Sljedeći primjer. 10ab minus 4a minus 25b plus 10. Opet ćemo primijeniti grupisanje jer vidimo da nemamo ništa zajedničko za sva 4. Recimo ovi su deljivi sa 2, ali 25b nije deljivo sa 2. Sa 5 su deljiva ova 3, ali 4a nije deljivo sa 5 i tako dalje. Nije ni razlika kvadrata, nemamo nigde kvadrate, nije ni kvadrat binoma. Zato grupišemo ova dva i ova dva. 10ab minus 4a. Za 10 i 4 zajedničko je 2. Imamo a ovdje i a ovdje, pa 2a ide ispred zagrade. Šta ostaje u zagradi? Čime množimo 2a da dobijemo 10ab. 2 množimo sa 5, imamo a, još je ostalo b. 2a puta 5b stvarno je 10ab. Pošto je ovdje minus, pišemo minus. Čime množimo 2a da dobijemo 4a, pa množimo samo sa 2. Dalje. Imamo 25b plus 10. Za 25b i 10 zajedničko će biti 5. Ali postavlja se pitanje koji ćemo znak pisati ovdje. Pa za početak možemo pisati i plus i minus kako god, ali ćemo opet prilagođavati tako da dobijemo nešto zajedničko. Ali pošto ovdje imamo minus, samo da pišemo minus pa ćemo vidjeti šta dobijemo. Ako nam ne bude odgovaralo, nešto ćemo izmijeniti. Pišem ispred minus 5.
I pošto je samo 5 ovdje zajedničko, ništa više, otvaramo zagradu. Pazite sada, gledamo. Čime množimo -5, jer je ispred -5 da bismo dobili -25b. Množit ćemo sa 5b. Ajmo da proverimo. -5 puta 5b bit će -25b. Dalje. Čime množimo broj -5 da dobijemo +10? Obratite pažnju. Čime množimo -5 da dobijemo +10? Množit ćemo sa -2, jer minus puta minus treba da daju plus. I stvarno je tako. -5 puta -2 je +10. I ovo smo rastavili na činjace. Jedna napomena ovdje. Kada ispred zagrade pišemo minus i ovaj deo odvajamo tako da budu unutar zagrade, morat će da se promeni znak. Znači, pošto smo ispred zagrade izdvojili minus, ako je bilo ovdje plus, unutar zagrade će postati minus. Završili smo ovaj deo rastavljanja i obavezno ovog prvo pogledajte pre nego što krenete dalje da pišete odmah. Što tu imamo zajedničko? 5b minus 2 se javlja ovdje, a javlja se i ovdje. Pa ćemo to 5b minus 2 izdvojiti ispred zagrade. Šta ostaje unutar zagrade? Izdvojili smo ovo i ovo. Ostale od prvog dela 2a, pa ide znak minus zbog ovog ovdje i ostalo je 5 od drugog dela. I rastavljeno je na činjace. Sljedeći primjer. Jasno je da ćemo ponovno vršiti grupisanje, ali ovdje sad imamo jedan problem. Koji? Za 3x i 8y nema baš ništa zajedničko. Niti koeficijenti, niti ovaj deo koji je vezan za promenjive. Ali ne moramo uvek vršiti grupisanje tako da spajamo prva dva i druga dva. Možemo izvršiti grupisanje tako da spajamo recimo prvi i treći član, a drugi i četvrti član. Uopšte nije bitan redosled. Ako se nešto poklopiti, možete spojiti prvi i četvrti, drugi i treći ili kod dva para. Sada, znači prvi i drugi nismo mogli, ali za prvi i treći imamo nešto zajedničko. Šta? Zajedničko je x. Pa će biti x puta, od prvog člana ostaje 3, a od drugog, čime množimo x, da bismo dobili 2xy, množimo sa 2y i pošto ovdje ispred plus, pišemo plus 2y. Dalje. Sada imamo minus 8y i minus 12. 8 i 12 su oba deljeva sa 4, ali ovdje imamo minus kod ova, pa ćemo minus 4 izdvojiti ispred zagrade. Puta. Šta ostaje? Ako izdvojimo minus 4, čime množimo minus 4, da bismo dobili minus 8y. Množimo sa 2y. Čime množimo sada minus 4, da bismo dobili minus 12. Množimo sa plus 3. To je dalje jednako. Sada opet pogledajte da li imam nešto zajedničko za ovaj deo i ovaj deo. Na izgled kao da nema ništa, ali ovdje imamo 3 plus 2y, ovdje 2y plus 3. Pošto je samo sabiranje u pitanju, onda su ta dva jednaka. Pa ću napisati x puta u zagradi 3 plus 2y minus 4 puta u zagradi zamenit ću mjesta 3 plus 2y, jer 3 plus 2y i 2y plus 3 su jednaki. Pa je ovo dalje jednako. Sljedeće, imamo 3 plus 2y ovdje i onda to 3 plus 2y ide ispred zagrade, pa puta, šta je ostalo unutar zagrade, od prvog člana ostalo je samo x, imamo ovdje minus
4 i rastavljen je i ovaj polinom na činioce. Idemo na sljedeća 3 primjera. Ovaj prvi će biti lakši. Imamo zajedničko za x na treći x na kvadrat, to je x na kvadrat puta, u zagradi ostaje od prvog člana x, a od drugog, čime množimo x na kvadrat da bi smo dobili x na kvadrat, samo sa 1 između znak plus. Plus, ovdje imamo x plus 1. I sada uočavamo da imamo x plus 1 ovdje i ovdje, pa će x plus 1 ići ispred zagrade, puta, što je ostalo od prvog člana, x na kvadrat, između znak plus i gledamo čime množimo ovo x plus 1 da bismo dobili ovo ovdje. Ili na drugi način, kao da imamo ispred ovdje 1 puta x plus 1. I kad smo x plus 1 izdvojili ispred, ovdje je ostala jedinica. A kad se množi jedinicom, jasno se ništa ne menja. I evo rastavljeno je na činjenice. Da vidimo sljedeći primjer. Opet imamo takvu situaciju. Ovdje imamo nešto zajedničko za prva dva, ne moramo grupisati prvi i treći. Šta imamo zajedničko? X. Ako izdvojimo x ovdje, dobit ćemo, ostalo je 2 minus, kad je x ispred zagrade, čime množimo da bismo dobili 3xy, pa samo sa 3y. Plus, što je zajedničko za sljedeća 2, imamo 5 puta, što je ostalo? 5 puta šta da dobijemo 15y? 3y, pa je između minus. 5 puta šta da dobijemo 10? 5 puta 2. Međutim, imamo sljedeću situaciju. Da ne možemo odmah izdvojiti nešto ispred zagrade. Zašto? Ovdje imamo 2 minus 3y, ovdje imamo 3y minus 2. Nisu jednaki. I još nešto. To nije ista situacija kao što je bilo ovdje. Da smo mogli da zamenimo mjesto za 3 plus 2y i ne, ovdje 3 plus 2y i 2y plus 3. Kad je samo sabiranje u pitanju, mogu se zameniti mjesto jer 5 plus 3 je isto što je 3 plus 5. Ali 2 minus 4 nije isto što je 4 minus 2. Kad je oduzimanje, ne mogu se samo zameniti mjesta. Šta se može tada uraditi? Pa sljedeće. Evo, prvi dio ću prepisati. X puta 2 minus 3y. Sada, ako hoću ovdje da zamenim mjesta, napisat ću u sljedećem koraku ovako. 5 puta, pisat ću prvo minus 1, izdvajam ispred zagrade, puta. Ovdje će mi biti minus 1, što čim množim da dobijem 3y. Sa minus 3y. A minus 1 čime da pomnožim da dobijem minus 2, množit ću sa plus 2. Malo čudno, ali bitno je šta ćemo da dobijemo. Samo još jednom da proverimo. Kad zaklonimo ovaj deo koji je potpuno isti, minus 1 puta minus 3y je isto što i 3y, jer minus puta minus daje plus. Minus 1 puta ovo plus 2 je isto što i minus 2. Prema tome, ovaj drugi red je isti kao prvi. A što ću time da dobijem? Sljedeće. To je x puta 2 minus 3y, pa plus 5 puta minus 1, to je minus 5 puta. Sada, ovo minus 3y plus 2, kad je sabiranje, mogu da im zamenim mjesta, kad je oduzimanje, ne odjedno. Znači, bit će 5 puta 2 minus 3y. Vidite šta smo dobili. Nadalje možemo preskakati ovaj red između. Prvi deo prepisujem. A ako hoću da zamenim mjesta za ovo 3y i minus 2, da postane 2 minus 3y, morat ću još nešto da uradim. Šta? Da zamenim znak ispred. Znači, ako je bilo plus i ovdje zamenim mjesta, postaće minus. I obrnuto, ako je ovdje bilo minus, a ovdje zamenim mjesta kod oduzimanja, postalo bi plus.
Šta smo ovim dobili? Da imamo 2 minus 3y ovdje i ovdje. I sada to 2 minus 3y izdvajam ispred zagrade, a šta ostaje u zagradi? Od ovog člana x i od ovog ostaje minus 5. I evo, i ovaj polinom je rastavljen grupisanjem na činioce. Sljedeći primjer pisat ću jedno ispod drugog. I sad što ovdje uočavamo? Da, za prvi i drugi član nemamo ništa zajedničko, pa ću probati da grupišem prvi i treći. A poslije ćemo drugi i četvrti. Kod prvog i trećeg izdvojit ću ispred, pošto imamo minus 4 i 20, evo ja ću izdvojiti odmah minus 4, recimo, jer su oba deljiva sa 4, a imamo a na kvadrat i a, pa ću izdvojiti i a puta. Što je ostalo? Minus 4a, kad izdvojim ispred, ovdje će ostati samo a. Sada, pošto sam minus izdvojila ispred, promenit će se unutra znak, pa će postati minus, jer minus puta minus treba da da ovo plus. Imat ću 5, jer od 4 da dobijem 25. Imamo a je izdvojeno ispred, pa više nema ovdje i bit će samo b. A minus 5b. Dalje. Sad posmatram 15b minus 3a. Jasno da će nam ovdje biti zajedničko za 15 i 3 samo 3, pa ću pisati plus 3 puta, šta ostaje ovdje? 5b, jer 3 puta 5b, 15b, i ostaje minus a. 3 puta minus a je minus 3a. I ovdje imamo istu situaciju kao gore. Ovdje a minus 5b, a ovdje 5b minus a, kao da su zamenjena mjesta. I sada već mislim da smo naučili, pa ćemo da izbegnemo onaj korak sa minus 1. Biće 4a puta a minus 5b. I sada da bih ovdje zamenila mjesta za 5b i a, pošto je oduzimanje, ako napišem a minus 5b, morat ću ispred da zamenim znak. Znači minus 3 puta a minus 5b plus 3 postalo minus 3, jer sam kod oduzimanja zamenila mjesta. I ovo je sada dalje jednako, još samo da izdvojimo zajedničko, a minus 5b je zajedničko i ide ispred zagrade, odnosno u prvoj zagradi, a ostalo je šta? Minus 4a i minus 3. Minus 4a i minus 3. I ovdje se eventualno može minus izdvojiti ispred, da to bude minus a minus 5b, a pošto sam minus izdvojila ispred, šta ostaje u zagradi? To je kao da je minus 1, ostalo je samo 4a plus 3, jer ovo minus, kad pomnoži ovo pozitivno, postalo bi minus 4a i minus kad pomnoži plus 3, postalo bi minus 3. I evo, i ovaj polinom je rastavljen na činjenice.